Чыныгы жашоодон алынган тасма. Каармандардын аттары өзгөргөн. Şöyle. Susuz. Takma. Bir canım yaklaşalım. Geliniz, vereyim. Çaçınız uşul boyunca ile de. Çok rahmet. İyi gelin gece. Биздин редакцияга күнүнө көптөгөн көйгөйлүү каттар келет. Биз ошол көйгөйлөрдүн бирөөсүн гана чагылдырганга аракет кылдык. Аны эмесе ушуну менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Кайрадан көрүшкө чөктү. Саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар. Так, все, съемка бүттү. Сиз менен кабинетте жолугабыз. Alo, ay Бакытгүл кандайсың? Жакшы эже. Ай неге кандай уятың жок? 1 жылдан ашты, акчаңды качан бересиң? Ушунтип эле жүрө бересиңби? Эже берем, дагы бир аз күтүп туруңузчу. Мейли 1 ай. Эгер бербесең, башкача сүйлөшүп калабыз. Макул эже, рахмат. Алло. Бактыгуль Джумабековна, я написал вам на WhatsApp, но вы мне не ответили. Что с моими деньгами? Марат Алабаевич, подождите еще немного, я все усилия прилагаю. Я понимаю, но хотя бы по частям отдавайте. Я согласен и на это. Да я бы с удовольствием. Но вы же знаете, что я каждый месяц плачу крупную сумму кредит. Если бы не это, я бы давно уже вам давала бы по частям. Ну, я не знаю. Я достаточно ждал. Теперь разговор с вами будет по-другому. Алло. Бабушка, здравствуй. Можете дать деньги? Мне нужно оплатить гимнастику. Мама сказала, чтобы у вас попросить. Мен силерди суратпай эле берчү элем го. Мен эмне акча туып атып турмунбу? Атамды күт. Алло. Бакен кандайсың, Берекем? О, өзүңүз кандайсыз? Мен жакшы Кудай деп. Мен соңуз кандай, жакшы болуп калдыңызбы? Жакшы жаным, кече толук текшерилсем, пенсиям жетпей калды. Анан? Анан толтура дары жазып беришти.
Кымбатка чалбай сага чалып атам. Канча жетпей калды? 5000 сом. 5? Ооба дейм, кымбат гүлүңүз кичинекейиңиз, эркеңиз. Анан мага чаласыз да. Макул апа. Макул, мен берип турам. Ошент кара жаным. Макул. Макул анда берекем. Жакшы туруңуз. Бактыгүл эже, эми кандай кылабыз? Биздин ишибизге тоскоолдук болот. Каршысызбы? Юрист келди. Аңкылдаган аял экен. Мейлі айлығымды алса ай сайын ала берсін. Сотқа берем десе бере берсін. Анан кантип сиз күн көрөсүз? Сиздеги кызматкерлер бизге керек. Мен иштей берем. Уф, Эжеке. Кудайдын жазганын көрөм. Рахмат сага. Эже, канча какшап айттым сизге. Ой, ал эже калпчы окшойт деп. Ой, бүт документтерди толугу менен көргөзгөлдү. Ишенч чектиңизге чек чек да эже. Мына эми азабын өзүңүз тартып отурасыз. Сизге бере турган акчам жок. Касымдын иши жүрүшпөй кредитибизди араң топтоп атабыз. Билесиз, Тимур да быйыл окууга тапшырат. Балким Айгүл курбуң менен сүйлөшүп көрөсүң. Анын тааныштары көп го. Макул. Сүйлөшүп көрөйүн. Алло. Гуля. Берем деп атам го акчаңарды. Бербейм деген жокмун, берем. Мүмкүнчүлүгүм болгондо берем. Дагы бир аз күтүп тургула. Берем деп атам. Качкан жокмун. Алло, берем dedim. Апа, тынччылыкпы? Балам, sen бер. Жакшы, Кудайга шүкүр. Апа, тиги Айнур экөөбүз ажырашып атабыз. Эме сиз да бирөөс айтып коюңузчу. Ал мени укпай атат. Ушунча жылдан бери үч келди. Эмне дейин? Мен эмне дейин? Балдардын алдын ойлобосоңор. Мен эмне дейин? Ой апа, болду эми. Кыйкырба. Силердин эле азабыңар жетпей атты эле мага. Ай, бул деген канча акча турат? Ай, көзүңө карап өтүп дебесиңби? Бул эмне кылган? Не күйгүзүп койдуң мынаны? Ноорекине күйгүзгөнүң үчүн акчаңдан кармап калам. Мадемезге толук акчамды кармап Акмак десе, бети жок. Doğurungan карап коюн. Ай, сени бир сом акчаңдын бир тыйынын да карматпай мүктүңбү? Көзмө көрмөй жоголгунум. Буну карап кой. Уй!
Zakaz деген толып тұрай, жұмыш көп. Ай, сен емне отырасың? Емне отырасың? Ай, сөйлешпей іштемейсіңер, батырақ. Ай, қыздар, емне отырасыңар? İştemeysin be. Oy Құдай ай. Em ne olacak bilmem ay. Бақтыгүл. Сен мені таныдың. Баяғы күнде таныған. Қапаланбачы. Аябай қиналып жүресің ғой. Сендей белгілі адам түн ішінде іште атса. Olduç. Kınalanma çok çok. Ulan 2 yıl burun bir ayal kaldanıp. Elden көп акча çoğultup bergen bolçumum. Hem kvartirada çok, akçada çok. Başıma düşkün teşkül oldu. Қапай жаман болған екен. Мұның бары өтіп кетеді. Көресің ғой, бары жақсы болады. Құдай адамға көтер ала тұрған ғана жүкті береді. Андан ашығын бербейді. Тегерегімнен бағын қарақымын қаптап тұрсын қаяқтан жақшын ойлой. Құрыды. Барды Құдайдың қолында. Бек болчу. Түйшікті берген соң, андан чықшы жолды да көргөзүп берет. Şundan çarçadım. Şundan çarçadım. Öyle tıpkısı çarçadım. Қойчу Бақтыгүл, жаман сөзді сөйлебей. Адамдың оозундағы сөз Құдайдың құлағында дейді. Ай, Бақтыгүл, сен деген елдік адамсың. Қайратты болбойсың ғой. Көресің ғой, бардығы жақсы болады. Oh, Alo, Айгүл çaldı. Қандай істечі? Acaba. Ертең Түбетека деген кафеге Жол жақшылаймын. Тегіші жолсын дептір. Ова мен қағаздарды даярдап қойғам, барып қалам. Түбітейка дейсің бе? Saat 2'ge. Aha, maqul. Мақұл еме, жолыңыз болсын. Maqul. Емне? Жақшыға бар ғой деймін. Көрдің бі? Мен саған айтпадым біле. Бүт бары жақшы болады деп. Құдайдан үміт үзбеш керек. Bir ғана Құдай жардам бере алады. Да, Бақтыгүл айым. Уақыт ұшқан құш. Жаш кезіңде қаншалар ашық болып арқасынан жүрқады. Телевизордан көзімді албай, мен де ұры отыр жүлем. Адамдың өмірі бір орында тұрбайды екен да, Мұхтар Қасейінович. Мол проектіні оқып көріп, анан мен өтінішімді жоқтабай жардам берерсіз. Емесе мұндай Бақтыгүл. Бұл проекттің біздің компанияға зарылшылығы жоқ. Эх, Бақтыгүл, Бақтыгүл. Мұнда 23 жыл мұрда келгеніңде бұл проекті жоқ әлі саған жардам бермеппін. Жоқ, ем азыр деле. Азыр деле. Сұраяқтан сыры кетпейді дегендей. Иә. Тамаша. Şu madaniyat қызматкерлері бір қызығылы адамсыңар дей. Елшілепше бизнес қылғанды білмейсіңдер. Ана қайыршыда көліп, ақша сұрайсыңдар. Елкіндей
чоң бизнесім болбосо дагы анча-мынча бизнесім бар болчу. Ош базар өрттөнгөндө бардыгы күйүп кетти. Ал жакта башкалардын да товары бар болчу. Ушу кезге чейин кыйналып, чоң суммада кредит алып, Карапайым адамдар да өзүнчөлөр көкмей. Ойломой алдын артын карап кредит алыш керек да. Үйлөндөбүз деп балдарын кредит алып, ана күркүрөт той беришип. Алар болсо, кээ бирлери 2 айга жетпей ажырашып кетишет. Ата-энеси азабын тартат. Мухтар Хасейнович, өз арбайымды өзүм араң тартып турганда башкаларды коелу. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жакшы болуңуз. Ой, бұл жақшылап сөйлесек, өз рахарыңызды берет елем. Жакшы болуңуз. Кандайсың, Бакен? Жакшы. Иштериң жакшыбы? Мен пенсиямды... Эмне дагы жетпей калдыңбы? Апей ботум. Эмне кыйкырасың? Пенсиямды сага берейин дегем. Боор ооруса боорго тепкенде кыласың. Кредит ал. Тигил аялга алдам деп мен айткан эмесмин? Кыз болбой. Аха, макул. Кире берсеңиз болот. Келіңіз бақтың Жұмабекова. Саламатсыз. Айгүл кересін ескерттіле сізді келетті. Келіп отырыңыз. Рахмат. Могу проектini көрүп, бираз таанышып, анан оюңузду айтып, балким жардам бергенден баш тартпастырсыз. Чай, же кофе? Жок, рахмат. Жақсы. Хорошо. Негизи же биздин фирма креативдүү сунуштарды абдан жакшы карайбыз. Бул документтерди мен шашпай карап чыгайын. Суранган суммаңыз да жакшы экен. Колдон келет. Айтыңыз, иштериңиз кандай? Ден соолук дегенде. Жакшы, Кудайга шүгүр. İşlerinize güzel otasız televizordan. Şahar abdan ısık. Gülceyke barıp degende... Şol жактан бүгүн кечинде чыгып кетсек, демалыш күнү кайтып келип калабыз. Бұл проблеманы ошол жактан чечип койбойлубу? Хайдар, сен канчадасың? 34-тө. Уулумдан 3 жаш эле улуу экенсиң. Ой, эже, өрт алган сезим кары жашка карабайт. Өтүнүшүмдү жок дебей. Макул болгонуңа рахмат. Мен ойлонуп көрөйүн. Жакшы.
Yığılam çırtkan Kudayım ay. Ömür boyu kıyınçılıktın üstünde gelen tam çırtkan Kudayım ay. Kudayım ay, Kudayım ay. Ne laklam. Kaya kavram. Adam geçin hem de ciğerip taşlap gitti. Akıyam olsa. Ömür boyu kıyınçılıkın üstünde gelen tam Kudayım. Hazır bolsa yol çok. Men önümdeki muğat Kudayım, men önümdeki muğat yaratkan Kudayım. Kudayım. Kim yılan tingeyim Kudayım. Kavram Kudayım. Yılan kantim, kantim, kantim. Sen ölü alsаң, Қарған апаң қантет. Ауылыңчу, сеңден қымбат қантет. Аркемден өз жашуыз. Ай, есі жоқ. Шунчалық алсыз білем. Ұлым жаш. Жашап кетеді. Апам далғырайды. Қымбат болса өз жашуыз. Апамды далғырайды. Болып тұр. Сен өліп алдың дейлі. А сенің қарызыңды кім төлейді? Қарған апаң.
Erkim. Hazır. Geliyor bu. Qanday so'rasizlar? Qanday sapa? Yaxshi. Qanday sapa, yaxshisiz ba? Yaxshi. O'tib keladi. Jir. Kelma bu. O'tib. Geldiler. Yaxshi. Yaxshi. Ne oldu? Ya. Daha uyladыңыз ба? Ой, жоқ ай. Эметиги көзүмдүн краскасын өчүрүп атсам, көзүмө кирип кетип. Тақыр қалпай талбайсы апа. Міне краска мұрдыңызға да кіріп кетті. Қуан, айтпайсың ба? Азыр еймін. Шашмасын да тақыр әлі. Ой, алам Айтам азыр. айтпасаңар деле көрүп турам. Ушинтип эле экөөң бири-бириңди түшүнүп, колуңду кармашып жашасаңар мен бактым да. Апа, О, бұл четілі. андай болсо айткыла. Мен барып, чай даярдай берейин. Апа, мен сізге. Апа, сүйінші. Болсун, балам. Апа, мен иштеген компаньоным Алмас бар го? Экөөбүз эң чоң тендерди утуп алдык. Апа, эми Кудай буйрса, сиздин карыздарыңыздын баарын жабабыз. Апа, мындай эстесем эч качан ыйлабайсыз. Кара жаным менин, кара жаным, каралдым менин, Кудайым берип койгонум менин. Ой, жараткан Кудайым. Папа, неге сіз uyuyordu? Ne oldu? Эчтеке балам кубангандан. Болды. Мындан кейін чоң нери эч качан ыйлабайт. Апа? Болду, ыйлабаңызчы. Алия, апаның телефонун алып берчи. Болду, апа. Рахмат. О, Кудай. Сени чувствую, Кудай, кызым. Алло. Жаныбек, кайсы? Ушунча жылдан бери кабарлашпай. Мен жакшы Кудайга шүгүрмүн. Өзүң үй бүлө бала чака кандай? Жакшыбы? Жаман болгон экен. Шаардасыңбы? Ой, мен жакшы Кудайга шүгүр. Кубанбы? Кубан эре замат болгон. Эки баланын атасы. Ооба. Бүгүнбү? Жо, бүгүн бир аз сырт колуп аттым эле. Эртең жолугалы. Макул. Апа? Кайсы Жаныбек? Бая мен кичинекей кезимде мага танк алып келип берген Жаныбекпи? Шаарга келиптир, бир топ болуптур. Балдары чоңоюптур. Көп жылдан бери жалгыз бой экен. Түшүнүктүү, жаман болуптур. Эми турмуш бир орунда токтоп турбайт да, апа. Сизге чалганы жакшы болуптур. Я? Айнура! Мен сага бир сонун жаңылык айтайынбы? Айт, не oldu? Кудай буйруса жакында биз той жейбиз. Болsun. Анне апа. Албай куш сизди сүйсө,
Анан ортодон атам келе калып эле сизди ала качып кетсе, ал байкуш кур калды да. Эми экөөңөрдүн ортоңорго кийлигише турган эч ким болбойт. Болду. Мындан кийин жакында той жейбиз. Тамаша көйүң калбайт го. Тамаша көйсүң го. Болду. Кора жолду. Урматтуу замандаштар, кээде жашообуздагы кыйынчылыктар такыр бүтпөчүдөй сезилет. Чын эле сен билбейсиңби? Чын эле сен бүт жер жүзүн жараткан түбөлүктүү Кудай чарчабас жана алсырабас экенин уккан жок белең. Анын акылы изилденгис. Ал чарчаганга күч берет, алсыраганга кубат берет. Кээде жаш адамдар да чарчашат, мүдүрүлүшөт. Бирок Кудайдан үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат. Бүркүттөй болуп канаттарын көтөрүшөт. Чуркашат, бирок чарчашпайт. Жөнөшөт, бирок алсырашпайт деп Кудай өзү айтат. Ылайым, силер да шектенбестен Кудайдын күчүнө ээ болгула.